Eje n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya niho wanitye uburayi bw'umubiri Mancho marigerera gw'Ensoko TV bwairire buya naende namagokone kumirana naye marogoba yarera sumurubiri to butambe omugima bobogima nobo chani uyunko bagingo koletera litera litkolya Jumatatu chinsa ibere chabono marogoba rero ninde nede omunyagitari to Dr. Kena Moses abwastora chegukwanira igoro ya kidney failure gose chinyigo gotakorega sibuna chibwenerete daktari. Yes. Karibu sana somurubiri tuberi tukolya lero nyareko bato kumofemya nabo ibo kumoige dio mwancho murigereria igoro yengani iyo broire bwa kidney failure. Karibu sana. Asante sana Miss Caro. Eritrea na Daktari Moses Kena Onsarigo kurwa senya daktari ya World Fitness Center. World Fitness Centers no tolega Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu room 307A. Karibu sana. Ya mana daktari. Bono tuchakeri muri kasomurubiri oburi tukolya lero. Ingani tukwanira omwancho murigere gitomaresera sobe mekabisa igoro yoburoire bwechinyigo. Oboigambura ile kyo. Kidney failure muna nabenga mnegesongo. Emanating end stage renal disease. Yani ngakere figo etaligo kolegasi munetakire. Totebe figo wento kolegas 100%. Lakini boronyo lenye figo bosichi nyigeti ichigo kolegasi below 15%. You want to tell umuntu twalire kidney failure. Yani net kidney failure tumiyetiga. Enyigo eligo kora gasi eliye wente gokora. Eko toka kera chinyigo ichigo toka tulari ngigo ichigo toka. Gara abantu bantu bwate shida yenyigo ga. Ose orobere rwago gosese ige kuba maega. Chimbaru chia gukuru maega. Nonya saa tubekete kidneys gozi chifigo igonto bwate chifigo ibere tubwate chinyigo ibere tubwate nyigere on the right side and tubwate nyigo on the left side. Engeye ego kolegas 24/7 yani nga yoreke roho ya aliyoreire nabenge nkoro nabenge gasibyoka engeye ego kolegas na manyinga igogo ikamanyinga gende liyoka gochase nyigo ne nyige gende ego kolegas so genda korge ndumire karo onye orenga manyinga atenende taliko ende asenyigo enyige goku Gogo kinyigo etwara amanyinga genda ororyoka emayo kolegas so enyigo ngasi ya ni kimara ndodonga nyinga enyigo ngasi ya gene chinyigo ichikurusyo bochafu esamanyinga chinyigo chikurusyo bochafu asamanyinga. You can imagine, eko tuwalire ndagira yetu, ndagira ndiyo zyo waliro protein, na wana gara bantu magito inyamba sana. Inyama yeke somogere, yabunu, ubo chafu bwaru yese inyama. Bokoro kunga urea, ama uric acid. Ntobu gati ndio kunga creatinine level, ninye creatinine, ubo chafu. Ntobu gati electrolyte. Utubwate what efige gase gokora niki nyinga saidi ya 3 na ichigo balance ya maji zo mubere. You can imagine ana maji nko kwanyura maji gwetani ati garuka ngere gwetani amake wangu kigitake watu ubo mawa brongo ko
so we kidi keregiro kia amache somove we kidi ke make sure ki nini electrolyte mbuye kile somove muna tugi tuate umaite twa tezira mangana mangere yesenya gitari yetu ya walfi n'abantu abandi bari bavuga ati yamangana ito baro ditafauti sana ekerenye gitari re y'abantu bagocha abange bakotinga daktari ndongere wakwande ngabo yakubwate machikari nganya saa tatungite bantu barware kara abantu bakamenyire emyaka 100 batabwate amarwayi bantu bamenya 90 years my grandparents was reduced 90 something mbabwate buru rwa sukari mbabwate buru rwa pressure oko abantu bakaragire buya bagakorire gasi bamanyite nka kitokurenda umuvuri so yasa tatungite bantu barware bana daktari bana gusuka gocho tukero kende oboroiro bwa kidney failure mbora se chinchera au yes uburo bwa kidney failure ntobwate type ubere ntobwate what we call acute kidney failure acute yani yacha ubasokano kandi mirito video yacho tame kidney kiago konyembu yole karo konyapkere ntumbu yoro gukora bintumbu yobya gukora kidney cyamanya go fail suddenly ito kurwa acute kidney failure ntobwate chronic kidney failure nga yani yeye kunyagosale kota manyeti egosale kangora wacha kotenga yaya chinyigo cyago cyagoreki cyasalikire ngoche cyagete gosale kakare kali yacha sekarero yankoro kibono egere muyanjali amanye kuri arolenga turarigina kidney acute kidney failure kigocha acute yani nkento kiyakorekana efigo yasarika mara moja na mbeye muna kwa mfano onyorenga kuumie amanyinga itekiro mubereri itwateba litwacha kaira ekidini gose chimigo koikachinyora amanyinga kunya kugenda olyoka iga amanyinga ate kugenda efigo yago yakuri so kwanyorire a lot traffic accident umuntu kiroko ubutero umuntu mutu ubutero umuntu okoboko taramye klinya gitali bwango akora resuscitation efige komisi konyora manyinga umuntu yasire onyore ukoro yawo ya failure suddenly what we call heart failure tiko ya gutunga manyinga agende ese figo efigo ndere goko dehydration ambache kwerero mubere misi igobi mtondura birarente acute kidney failure lakini ntubwat nande chronic kidney failure mnango ndegosema kidney kego salika ngora paka mwisho konyora what we call a chronic kidney failure kenda koroki chinjira ni satu kidney kego salika chinjira ntubwat satu ntubwat ndo ko renal causes ntobwate intrarenal causes na ntobwate postrenal causes renal causes umukiryo kuira manyinga ukese figo otwalire mechando umukiryo kuira manyinga ukese figo otwalire mechando ekidini nkiriko kikonywa manyinga so ekidini yasaleka muna nako tebiri kwa mfano umuntu amanyinga mwereire ekidini yasaleka eito kunyoka pre-renal causes amanyinga tara ikese figo chikosi ikwende mechando yatokire manyinga tara ikese figo umuntu yokora ki twara mechando munonyo shock kwa shock kwa umuntu nyonyo shock manyinga tara kogende ese figo bas efigo yasaleka intra nekere nigo yokenyene yatwalire mechando ege mtokeri yasalire ege mtokuma eglomerula ege mtokeri ko filter ege chungi ntubwate ege chungi ase figo yago so ege chungi ege mtokeri yasalire ege chungi kiago and this is what now we call intrarenal muna bona kwa mfano muna twatebire muna burego sukari gogo sali eglomerula so once glomerula yasalekire
egino abeko gere kidney yakora kigesaleke egento kendera tebire is postrenal after macha kiri guturumbuka gocha mate kende jonsi ge block ya machali bona machali nda senyigo murabona kwa mfano urine stones stones yabere gaiga ekwere nento bwatege ndiba prostate enlargement kende jonsi ya block ya mate tabasurumbuka ujimate na vera era ente eshide yuburoire bwe kwende bwa kidney failure ngwakwanire uburoire bwe sukari kero kende amaroire naro montara nari ko bagwata somobere airerere gutwara umucando bwe kidney amaroire takitorigererika turaria amaroire anga aria gusarie figo mono narari egero umuntu muriria manye amaroire agusarie enyigo mono arenta chronic disease chronic kidney failure amarwaire mono nabere ndateba manene oburire number 1 no burire bwe sukari twakwani burire bwe sukari na mbeleni andi tikakira umuntu amanye n'uburire bwe sukari ni tishio kwa maisha lakini rende ese bali bamanye think bawanta gukora tunawasalute bali bataramanya yankoro kikaru umuntu ukenye gitari na mupime sukari nanye sukari yaye ere 17 ere 15 namutinge sukari yeni urumana ya daktari tikati ukwana yibonere buya toya jire ase ko jengo ngo pimu yaro kananga bake mashini yanga gupima yibono mbiyere ono murwaire utamanye kigenda ko utamanye kinge sukari necessary enyigo tebwanene so abantu babwa tuburire bwe sukari tebanyare gokizenya gitari tubaye more knowledge tubaye akiri nyingi egero umuntu amanye nga esukari yane nebwate range esukari ndiye went over 3.5 to around 7 ama 6.7 millimole per liter ino de sukari ndiye went over egero yetandi ke wide ekyo ngusaliye ntoki umuberone bona yo gotanga sukari yagombu yerere 19 18 nere 3.5 to 6.7 millimole per liter no yetandi egero sukari yetandi ego sali ile chungu kigiye chunga yeko glomerula so kwikatwakikishenga esukari yetu ege tokego sali burure yekolente kego sali kinyigo sana yekolente a chronic kidney failure no burure bwe sukari and this is what I'm trying to say nga nyigo teligo hotel nango sali kero ayo gende to kutwara burure sukari enyige gende to salika enyige gende to salika ekero to tenga nyigo yawe ya salikire. That's a different now story. So what am I trying to say again? Abantu bavuga tuburure bwe sukari tirabamanya at least twice in a year tirabakora what we call kidney function test. Barusia manyinga bakora bapimye figo yawe yakoregas. So katirabamanya what am I supposed to do? Mapema mapema mbi umuntu obo mwenye akora kidney function test. So abantu bwate sukari nate nambeyemo nabakonye ruburuire obutwatebire bwa kidney failure. Number 2, abantu babwate uburire bwa high blood pressure amanyinga kogenda iguru ekero tokotenga amanyinga kogenda iguru karo ngitominete una yani chinguru nchiro amanyinga wante gwetrese nekiyeto ntutakiri chinguru amanyinga takogenda mu yana nguru nchiyo lakini chinguru china saa vegete bano muntu wokumi kaya ngoto omala kwa very perfect omala gotu otaka karo kwa very perfect wona yani uche akatebanga chinguru chiko tuma amanyinga what we call systolic pressure it went to 110 to 120 systolic pressure. Alafu the systolic pressure ever around 68 to 80. Inaro ngazia nkora yatumire yako yatuma 110 to 120.
yetimo egotimoka yatumuka 68 to around 80 lakini bono kwa nyongo nkoro yaje gutuma 180 yaje gutuma 150 ekarogo pimwe pressure yao watu nkoro yao ewaka saidi gose ekarego timoka 100 something gochigo egibono pressure inyeri igoro ukio wanta gukora ngakinda agende nyagitari pressure yanira nense ebe nomo umakinda goteli karo twatebire butambe nga uburiro bwa high blood pressure uko gwenda bure abantu abange bakirize nyagitari yitu ya Walfi what we know kuva kitega 2019 ngayo usi twakoni abantu around 100 people bagwe the pressure complete watakuja mwana nyagitari sababu ni pressure ntobwatiri kurugwa primary hypertension na ntobwata secondary hypertension. Primary hypertension ni ya kuchitakia karo kwa vero mwana kwa nyoze pressure wono kugoje sinyakari itu ya Walfi tokotenga karo iyo ntoko koro kwa vero mwana ndajya kwa nyoze pressure wono gende okay umubere pressure hiwe usipigishe watoto mafuta mangi sa manyinga gendo turusha mafuta ya pressure hiwe kwa nyura maria mangi gendo tiga maru esigaro yoko nyu niembetiga kwa nyura chofi nyinge karo na waswadi mangi bichu echufi ekwaliye eko gachama cha mangi se umubere pressure ya chiriho taturusi chofi yoro pressure hiwe bono kwa toba ngule ngakile tayera ko ni pressure because it is under primary. You are under primary hypertension. Bali batali kubwena 5% yoka. Mbali babugate what we call secondary hypertension. Otwali ruburire geto muroye bwagere pressure achirego. Wono ngalo cyo mwamba nyo burire buli butarusi gororo. Buli bwachire. Takubwena. So ndakitoka ntuka inginya gitari. Ekero bali ntunkere ngo ginatebye bana. Karo. Umuntu ubwatu burire high blood pressure. Umuntu ubwatu burire sukari. Onye ko yarekana gore machine yagobera neronka. So that you monitor sukari yago, you monitor pressure yago, egere kwa make sure that pressure is within the normal range, sukari is within the normal range, my life is better. Again to kende current mayete kidney failure is what you call infections, kidney infection. Anonde tekwa na bantabake umaite karo karena kaigure sometimes back umwana mokega iga ngangira kanyole figo yaiga salika ngaga siyugi lakini figo na kitu ngotanga bururi bwa sukari na pressure na ile gusalie figo lakini ndo mwana utabuga sukari mwana utabuga infection yo sore tabuga sukari tabuga pressure lakini ndo kidney jaye gusalika infection abantu twarakwana marura UTI urinary tract infection twarakwana abantu bakoja marura yo kwambukirwa marura UTI abantu bakwana intali bachikuwena amarura yatira ngora aikaba kesefi ekirese figo asalie figo yago alete bigwa paronephritis efigo yaho nyanya gusalika ngora mwisho abantu banyora uruire bwa kidney failure. So kidney failure maybe into bikolenta mono lakini turatanga na biyoka ntubwata marwere autoimmunity if obunyamasi wa unavugo itati kidney cyabo ntubwata kidney stones ntubwate twatebrenga an obstruction amagena urine stones ntubwate enlarged prostate iragere kwendo chigo ebintu nebinge birarente bana watore sirira tye bitu biri bikoreto buroire obobwa kidney failure alafu ninga nyo bumanyi mwancho murigereria mbinto kiara rigereria somo bubero ebiko aratebe obo tali bwa kawaida igane nyigo yane ataliki tunatwenda kukwana tutobwate two types of kidney failure tutobwate acute na tutobwate chronic. So acute kumanyanda isi tutwenda kukwana acute kumanyanda isi kwa mfano wazuru makita yako soka tuwitara maji kwa vero iziko igima
Nitukoria kabiri ngonya gwitira maji. Maji ya gaso. Na uko mara ngaki niki kianza ya hapa hiyo. Bado watu wote mabori. Aroje ngawai. Obera bitukoria matanya gwitira maji. Ari bori aki. Amma ko snaro gokora. Tulanye maji kuri mambi ayo yoroke. Maji tulikonyi. Ekidi ningetaka maji. Kia maji, ekero gwitira maji. Unahitaji kufurahi. You need to salute for you clap for yourself, yeah? Because ekidi nikia ukianyoza maji sasa. Ekero galikonyora maji. Utalibutra maji. Ekidi nikia go kinakurumia, kinasema hapana, tukiacha maji yote itoke, basi mwili utaumia. Ngoja tutoe maji kidogo, maji mengine ipaki kule kwa mwili. That's how ekidi ni function. So, onyo na tulibutra maji completely. Ejibona yokorga ki ama ile yokuja korga ai mambo iko mbaya. Tuko pamoja. Iyo ntenkeri ya korekana. Muna kwa mfano ganda korga. No bwato mwana moke. Mwana ukajiko itramaji. Mwana kweta. Mwana ukajiko itramaji. Tero ditaro itramaji. Kintu guru mwana usabera dehydrated. Ama acha ile fikongo zalikero tama. Mwana kiyakita. So, onye mike mo bali gwitira ekinege nteka mu wonta kuligira. Number 2. Kobimbo mubere. Umubere go waje gutwara what you call edema. Amagoro abimbire. Obosi bwa bimbire. Okomoka mambi bosi bo bimbire. Wochi ko jago tara amagoro abimba. Nano bwate buru sukari na pressure. When you never con a killing fail, it's important you go in a time. Number 2, nausea and vomiting. Yani nga unasikia kutapika kila wakati. Ujigolikiendeka kwa ujitoroka. Kusokoroka. Kokolikiende kwaroka. Ekaruko tego tora nausea and vomiting. Na bura nyanga no uribu watu wazi. Uribu wesuka? Uribu sukari. Okoro somobere. Fatigue. Onyo okoro somobere sana. Nabura nyanga no uribu sukari na pressure. Nabura nyanga watwari uribu togoroka nga kidney failure. Ege ntokende bigere linama ngana yengozi. Engozi yago no nyaka mafuta. Very dry. Nabura nyanga kidney njanya jego sare. Muscle cramps. Enya mego koroma kunya ni this muscle ngo kubwata. Kurumumubere. Nabura nyanga gwakole pwerende watwari kidney failure. Kogo chaka ko ndagere go test yo kane chuma. What that metallic test. Ndagere tu kwa ndagere ko. Nabura nyanga figo ya kweli ya chakre koros. No chotu ale wono ama eshita yo bongo. Confusion. Kero kende daktari maybe ngwa kwandira goro ya maji. Ikara ya ina bebe go chinchi. Ikara ya bebe go chinchi yes. Namo kwa macha ga macha wono akaro go itira machi, oko itira macha marito, ali yellowish. In color, ali abugate muna mauro ndu kumezi. Abako nyora kwe muna bono gotegene muna ko mfano ko watu ndu ngo tategene. Hakika na bebe go chinchi. So ekeroko nyori nitukume ntuko kwana brain fog, confusion. Muna wone uchangu kwenda bitrumu unja ko ikoromo bere abura bimwe barimo intili ngo njago cyo mubere meto kunyara ko kwenda mangana. Okay, daktari mbiyamana ninga nindara swasa mutumo komakaye go mwantu murigere ya basengenda te gusanganere Dr. Kena Moses togo kwanera litkoria rero iguru yemuchando bwekinyigo latora siomeria yare duka korende ko batore tokoirana tubese gosuka tubese kwenda Eje Nensoko TV Oboroso bw'umugusi.
onye kubwatira iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'omuguse. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokonyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. ya mateguru ase kenyoro kya Nyankongo he county ya Kisii mbirerere maiga yo gusambirwe nyomba n'abantu batamanyiri biometric ye ekwete bono ewoja gutumika onye tubwatiri yetari yawo ime elirese simi yo monyene ngakitura ngo tumanya kaagero jiwake kura eliyetari yandi toko ekiombe kya IEBC kya mochiwa sogotaikirania emeroberio yo korikia bakichikura banyamira senchire bwendrete. Viongozi wetu wa kisiasa mkumbuke watakuwa wanatazama runinga, hawako shuleni tena. Kwa hivyo tafadhali tusiwaigize mifano mibaya kwa kutukanana. Abaiga baraibechi kanisa kurwa sorongorwa gusi bamochira banasiasa sogotatwara maskani na kobeki orokererio ekia. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Ancho muriere karibu sana na inde tugendere gusanga somurobiri tubiri tukori ari arabo bogima n'abaceno aiga sende nero munyagitari Dr. Kena Moses Usarigo togo kwanira igoro ya mechando yekinyi baberega gotweresere gatiye bimanyerero biri oranyare ko bagokora somubiro unyare kumanyango burairo bwaswaire somubiro bono guchimotu ninganya bega gotweresere ine tubwate daktari gatia abantu ko igumono squeeze meze jokes gosene ke mane bona munyagitari orate na naboko ni ekidi ni ekemo Chibese jingo menye nekemo. Is it possible monto ko menya nekidi ni ekemo na nge function ibu ya somubiro? Ya uko wikidi nyomo yete yega Kenya nkwanjiri angaboni ribona waje mukubwata what you call human trafficking, which is illegal in Kenya. So but umuntu nasaba ibine kidi ni ekemo amaisha yes mune kidi ni ekemo ko kolegasi nabo kumenya imyaka yago yose Ile ekemo gise go fail na bado gutigara ni na kikugo bakora kidney transplant nga woso muri buri yogose utwalire kidney failure watemwa yanda turusiye kyago tumubekere anya gutumye kyago abantu I know so many of them babekiru babebya bagantebya so umuntu nabagusaba ibine kidney kamo onyekego kolegas optimally. Okay. Alafu kero kendo yo bwato burairo bwe kidney Nko bari obororombore oboroso bosongo. Ase omogongo. Yes, na bago twaro oboroso bosongo. Eta tofauti nero ra differentiate maybe kidney pain na back pain. Na bago the difference na bago. Originally a kidney na wona kero kibwate infection. Na bokera twaro bosongo. Getwa stones
na ugekora nto busongo lakini vigere nikaye kidini kilike gotoka itwatabanga chimbaru chiago kurumaega so the pain mono guchigutwara nase chimbaru chiago kurumaega na ande pain ye figo ere constant etaligosira that's number one lakini ande pain ye figo nebu siano na maji sino igekero ubwatu busongo ekero ubwetia maji na bora itia maji akugusamba kwa mfano na bora ni pain ye koruga egoturumbuka gocha se figo eko mna dropping you know igo na boko manyanga ebusongo ubwata ko esomogongo bwo turumbuka gocha mati lakini uri abantu babwate mono eshida y'omugongo telikoba mono gayestogoteba ekobanse asitokoroka ngalamba gose pain yegocha mono asikinse y'ikinyo angane kinyonga no pain yakoba mono so abantu abange you're right abantu abange bagotagi nye figo yane kondo mangete figo kumara mugongo kubaro ndoma kinari figo nkayere so omugongo nyakubaruma bakunya batanga ne figo kokora kubasumbua anda kama kile ngidari ekroma zako gedese kwake kama mwana ki omo obi efige kom ne fige gokoroma obo kukungaina ngane chegwene kubetesi ndani penikira igobana obosongo bwega bwe kidini barabu boko bero bole constant and bole maega ye kwende yichimbaro yeah alafu daktari ntobwata baroira nene mono abasache tirante baba bwato mochando enlarged prostate yes enlarged buna to kwanede tabu matukuma ke maega ntwatete babwato mochando yumba bwate chi problem na mangana ubwitera mache kende bune related ne kidney mbatu aro mochando yubwe kidney fail ibago tware kidney failure iga umate prostate nekimuke gotoke somwana mumura ne prostate nere gukonyisa mangana yo konyora abana igo mwana mumura betanyore prostate ta konyora abana so origereri origereri prostate nka yegotoka ekero enchireri kurusia macha ase blada gocha isiko ekero gwetanige blada gocha motwasi nini naga prostate yene lakini origereri enchira ya machi na yego etakatikati prostate enchira yo mbegu na yego etakatikati prostate so mimi yaki sorry akere prostate ya enlarged ya bimbire na vera rente blockage amachi na bichime amacha ko igura abaswadi abantu abatenga umuntu onyorire blockage amacha singosoka so amacha ya kuri na bujima kara amacha na bujima ga gusalie figo so prostate ni 40 kidney failure lakini prostate enlarge event blockage na vera rente kidney failure yobana blockage inare gochiare ta maybe kidney stone for block another kidney stone lakini kidney stones kalini according to blockage yo kidney stones according to nambe yemo ngakia machago are concentrated onye concentration ya machi erigo na ya magana cross concentration terminate okor chindagera chibugato chikogara machi ari toesa manyinga yana machi agari toe okuri nyame nyinge okuri roto protein okuri ibintu biri kugara machi abamarito so ina kwenda unit stones number 2 infection onye kidney yawe what infection na kwenda unit stones so unit stones chigo cha mono amacha karara marito number 2 onye kubwata infection ya kidney yeah alafu kero kende daktari maybe togosuka matutora chokoro morobero beri kolyare ndagera nchire chingia ose chimbe ase kidney yes ndagera nchiro of course ndagera nchiro chingia nchiri
Sindia no kunywa macha mange, kunywa matunda mange, kulikinya subu. Okay. Neti chikwera tiasa maybe na iwo kwanera mangana yechumbi nyingi. Bono kuri chumbi nyingi. Kuri kwere ndi nyingi kwende nyame nyingi. Kuri amaru, kunywa amaru mange. Ndiro bigosari figo. Lakini akaro kuri nyingi na macha na matunda ni figo yae koko. Alafu daktari ngwa kwanera ngana ya kidney transplant. Kero kenda abantu bali batari kwenyara. Baratumoyo butwaro muchando yo achiko bagago chinchiri kubiro iro bogambore life threatening. Tatulia. Yes, it's a life threatening. Tatulia utubwata stages ya kidney failure. Utubwata what we call a staging. Karo go na gitari karo. Egasi yetunya gitari no connection kwa manyire kagiye figo yawe yekire. Itogo stage na kifigo ya colleagues kulingana na percentage. Ntubugate first stage. Bakonyora gose ekindi cyangwa kora colleagues around 90%. Ntubugate second stage. Onyore kidini cyangwa colleagues maybe around 60%. Ikotenda gutumbuka kwa kuika 5%. So ekare kidini kiago yikire kero colleagues below, let me say below 50%. Then now we have to start preparing for the worst. Ekidini kiago colleagues 30%. Ekidini kiago colleagues below 30%. So kidney transplant ekogenda ngaki nkayi stage cure. Kulingana na kidney kiago ya failure, kulingana na kidney failure yago nkaikwekeire na kidney kiago colleagues. So kidney kiago colleagues below 15%. So so now this is now where we have to come in. Number one, confirm. Not a correct dialysis. Osibiwa manyinga. Kulingana na kimo nyektari ya roche. Your levels chama kijire. Kidney levels chama kijire. So what are correct kidney transplant? Kidney dialysis. When you can organize for kidney transplant, kidney transplant ni kwa kere in Kenya. Mimi mtubune. Lakini nkenda ito kwa ni rege nteke ngao miskaro. Ndani kwa kitoko kwa ni kitali ito gai. Ntubone. Dambe ntoba tuba karaba rero baitwa go tinya kitali ya. Twanyodo mwero turabwa turuwe sukari. Twanyodo mwero turabwa turuwe high blood pressure. Dambe yemo istwa noko mubeka esama ankwerende ase itoko mo register senyalitari yeto na ntwa mukora follow-ups. Continuous following. To make sure nga nambe yemo the sukari yae ere within the normal range. To make sure nga number 2 pressure yae ere within the normal range. Number 3 ekidi ningo wena kire tekara chusarika mono muna ntubwata mayoga maya sana akogwenye kidney ntubwata what we call dandelion ile liko na dandelion liko kolega sana liko wenye figo ntubwata ngento iko kuna solidago complex liko konya sama ngana iko wenye figo sana ntubwate akicho ntubwate ebi amayoga na mange tubwate miskaro akogwenye figo. So toko nyona figo ya ekara chito twakora kidney function test. Once what discovering a kidney function test ya itri normal munetake from put under treatment. Yogo konye figo ya tibasago salika na alitwa rejuvenate figo yayi. Nangento kote. Ebi ntumbire binde biyabigo konya. Ntubwate like stinging nettle. Ego konya magana yefigo. Twamolweka into a stinging nettle. Uja gutumia stinging nettle into binde. Umuweno umubiro chako wena buya wena metaki. So we do things right. Ntoko kanyanga yefigo yage ku tomako tena karu. Figo na yawe yakule yenda chiko kwa transplant. Mama kiwa sema chiko kwa transplant. Kai mutarabu.
wata msingi 500 watu wangu mbabwa 500 milioni yao 500 kuchenje kidi anoma tena kwa ganda inga na koira na nota kinanji milioni sasa ndio kuzia zi ndio msingi ndio kuzia zi so ndio maana tunasema sisi hospitali yetu prevention is better than cure tukule ndio mbureito ntutwara marwe akija nako tavilo nako tavilo karo abantu bajya kurwa tambe sana bakuja bacha kuja matibabuga taro cy'abantu bakuru Nairobi abantu bakuru Mombasa barole kwanza tiara kwa ngeli kwenye ni vile kwani abantu ba Nairobi kwa abantu ba Nairobi ndio mole kabisa yandira kubwati umuroberi yeto no muroberi umuya tokoberaga kera Monday utuko baro y'abantu ba Nairobi bakagitsini kuri kwe mungu ndo ndado temoro kumbe moro kubwa tukaro ida kiricho maiga kumbe ngoto rabale baba tanya daktari ngaikuwa lenkuru kale wana toto lega oje kubwa teburu bwo sumbuye tumubere make sure ngo tose nyagitari yetu ya walfi ngo akore gisini we are here to help you tuendeka. Okay. Bana tutarachi gukorera gocha so when ya maybe complications sinchiri chikapa chigo cha somo verebo monta utachi tikoligereria nyara konyorobo obubweni ya mapema. Yes. Efigi etakole tiega si complication zinge kwentu mubiro. Efigi etakole gas na vekole ntuburi high blood pressure na vego salia nkoro na vego salia bongo na vego salia kere kimo mubiri. Umubiri utogokora gas utavuga tifiko. Murubu chabo baso mubiri kere all organs start dying. Okay. Kere organ yago. Ono mbongo wa ujago sira. So lazima ocha matibabu. Ya manogono mancho murigere dio riskali onyorro bwato machando maybe ate to kwa bashua go sinin kidney failure bwate go sate to ko chanyoro bolingoria no bego kumeresera sobo imenga yara konyore rinda nyoro bokoni karo kelukona manga ndako taidia ba ni abantu bamanye nyakitari to sana nande nchobo nyakitari utalibona change kuna ndo gado gacha ku nyakitari na jaga tukuweni enchireye since 2005 Ayo ni 2005 pakabona na kwa ni vinteri kirase kegera kwa ni vinteri so kera abantu bwatamanga na yobunya ata itubunya gitari tigo muntu urarengelinga nkayinkonyola nyagitari yo Dr. Ken because njiro munya gitari nsomete kinjira isatu cyukuwenya maroye ngasomera conventional medicine ngasomera nutritional medicine ngasomera international herbal medicine lora tunkurwa kinjira isatu yekero korentu burire bwaye nyagitari yane burire bondo soku gusumba manya kero ko gandese wall fit inko gwenori so inchu so wall fit Correct. Nanga ndo kwan. Nkayogo tonyora. Editeri na daktari Moses Kena Osarigo korwa senyekitari ya World Fit Health Center. World Fit Health Center ntobwate clinic gabo songo. Ese bono gabo songo no tubwate. Igabo songo gocha mpaka bosongo. Eka wikire bosongo inchu mpaka marigitiga. Ekarwo ikire mari gitie chiroga atujibucheri to chirega ebucheri yo mweri bocha mate nyombe yentambe nere kurukunga Uru Plaza gose Alisa Plaza no tubwate clinic ga egoroba ya gatatu erumu 307A karo ikire ga third floor na bokoro nyakitali ikire nga World Fit kwa manyanga World Fit no daktari Kena Kuru igabo songo ubiya bwabo songo nicho munyagitari ngotoka so litukulindelese montagocha nincha konyo iga taranyora nche manyanga taraikaga ya World Fit ndubwate clinic ya somo chibwe Doret na ndubwate clinic ende gari Karatina na ndikitigo ni clinic nyingi ese Kenya with time okay utako kerese namba ya simu 0722 24 5763 0722 24 5763 nande karo tuyanko inyoli
ntobwate product ingega abantu batete tukia abemwame mbakunya gutumia chemicals ntobwate diet natural ntobwate diet natural tweka kenyingi bwate diet natural tokon siringi 200 abaka walibago sinikore mu mugondo ntobwata mariya bawe aikirega onye kobwate shida ye tukia ye kona cheka ntobwata mariya kwenda mafuta ga mariya ga mayasana so tutali sinyekali yetu ya World Fit anytime any day notokuigura mbio muno yama daktari asogosanga nancha somurobori bweri kuria rero ndeo mwanchu murigere diskadi nkorengi go ikabona somweri bumurobori bweri kuria rero kwanyari kobo gwesenia na konyora ubosenia boisaine igoro boro irobo igabwe chinyigo onda bagagwetwa no murobori bweri kuria rero nabo gwake nambe yera screen yao nyara kobago kuganda ya mase ya mona munagitari Dr. Kena Moses omweresere muchandonde bwensi obwate Elia bagago gokonya asichinchira chia bene kwa bere nanche umuralio Caroline Mausa nabego nigona sabronya ariko bago koligererio murobiri gagwetera social media platforms Taito and Soko TV at Facebook nabego at YouTube at Soko TV nako ganiro nyariko bano butukuboro byati nyariko batukumera na ewike gocha chinsabune chiga gitko buneriga